Mama mo bibia chi mo bibia kwaba. Infamra emergency TV Ghana so. When you are mother for and some suma sepa so being kana someone and our office yes me da hokwa. Nyanko show me nya baby or bre because of scanty. Me nya be nyeso nam hokwa o. Nyeso ili perfume bi. Che say oye journalist we via school we an attachment. Now be a baba strano say or penodinama ni me abe ma ware. No apnes no akomo so woska. Na on mokodu ye no nsem esi. Eni say entabodam po na be ma no dem. Enam sa be ma yen ti no we jai school na work on attachment na wo ye no we jai at work en wo di be ma na chi. Okodu ye nso a oni lorry fare a obesa dia san na chi aba. Mini an madofo. Ade we di ya. So we oduma pa no bi se owoska. Be ma no was kentin or so do ma ware. Ya pa. Ya. Odi enko story no. Nientie. Ai, enko story ne pa. Nientie. Nienso, yenfemu afutu. Enko he. Bacha mi Justina. Justina we. Bacha we da boko. Me bacha na me okumase. Ana me ma me frem say me mrafi. Enti me koye no, ana me to manim say na danfo bi wo bechem. Na osini nua bi fra akra aba ne nche na danfo bi wo ye panti no. O pe obi di ama na ware no. Ana o mo ne me kan ye nti, ana me yese meko. Enti me ne na danfo ne ko akra ho no. Enti akoye na boy no ho no. E fe no Charles. Na osini nua bi fra akra na ye ko ne nche. Danfo bi wo ye panti no. 2 weeks on the chain. I know say obeware me. Nti obeware me no. Me di 2 weeks na oja me kwan ma me ba Kumasi. Nti me ba Kumasi no. Be 1 week time no ne no ofa. E no mo ba ye no o mesre me free me ma me mo ho. O me ba okokoko so obeware me. E no mo san akoi. Nti afie wo ma na me kɔ no ho. Na ma ba me kwa na ma ba. Nti wo mu no ofre me say opese obaya me ho ade ntino memra na ontoto no ma na ode baya me ho ade no na me koye nti me koye na afi na onka ho hwe ana me bisa no se na obi ase memra na toto ne ma ne eware me no ade na onye afi do se opese me nwansa se me wo ana waye me ho ade na me see you etinyi se ne baaye no me ne ti hwa ni se no baaye ana me ka kire nti ye o ma afi de na me yare pa me nyem no na me yare nti na ma onu so pese chinchina oni me beda nti na me so me mpini na onyem a oni okunu na ante na ba cha onya sa na me onya ho de onyem a ne ba ma ne na ba cha onya sa na me yare to so ti bo so me nkuru ni nyina o yare ba ma ne ba ho a o yare bo so me nkuru ni nyina ba chan to so be ma ho a kire kafra aso bo so me nkuru ni nyina o yare wa ti oni me ko hospital na mo kan say bibia anyame nti e ba ye na o kan say bibia anya o sese nkire mu ka me e ko hospital ono de okaka che o mo say me se me oni me die be say nti no ana o mo susu o man free me anya hwe no an say o mo se me de me nko bibia anyame nti e ba ye no oni me be die na hu say o boapa ana no se me boa no wo pese oni ne be die yes sir ba chan na o de me call hospital ho no domo so no an say o mo kan say me ko bia anyame na ko na ko hospital ba chan onyem dada nti say ne o mo ni mo history nyina na me nyem dada no first one na ana mche say ho na nyinsa ne bae no wa sha say ko hospital ho dada ana wa ba fia ka che ba man say onyem na onyem bo so me say be 2 months ana o sha say o ma ba man ni wunhia ba man no so kire na dwene ana ono wa ko hospital oduru ho anam say o ko ono uhia kora hwe ma to so nti me bae na oni me bedai no ka say mi hu mo Japan ti eno kwa me ka che no afama ko hospital ena kakra ne ekoye ada ya na no hye na mi busa ba cho David Jesina ano hye na ba cho David ti ba ku na ogbo so panyan na afei wo hu mo jani nti na mi busa sa ano hye mema ne bi hu odene se nro na abeba ba no won fa ho se na yire nyem
kwan a wone ne ko kikiri no ana o hye itire mbusa sa bia sa bre no kikiri na oye wa mana watra wa chen ti wode ne nyina ehyem ti okọ ho no mojaba to so ho mame nti ha na me say me mane nsa nyinsen no nti me mane ni me na biom na nyinsen na se nti na ye ntokwa ye ntema nti me bi na one me kasa na obo masum ana me se ne me ntina biom meba nti aka ya na me ma me se ne me mbra na me bae nti me bae benya be 3 months no ana ono adi dwato abae ana ma me se ne me nsanko na me san call ne nchen because the same thing na oye the same thing ne de he on me be yile me say on me mane ne me nda tese oba kra kokro ni makono nim kra se no ye na oba to be oba no ayere wo ba bi wo han me ti wo timi wo me to mpane so that time so na mafuna ba pa nti na misuro na ne yere pemfo nyem no oba na no be hia mu a owo to mpane so wo me ana me frɛ me maame mu na me senior memra o frɛ maame den na kan me ka chen say dia chance wo ya na oye wo timi ba yele me so one me bedane ade e wo to mpa so wo me ana maame senior me ne nkasa na membra ana me ne kasa ana yesi na me banti sa owo to mpa no so den na si na so ana me so me pray oba pemfo timi ana ojai na afide mada so sorry ana me bae nti me bae no ma ankwane cha biom ana me de ba wo ye na omo bae nti me obato akra ni di no ne ma me mo ne bae na omo se omo fa walija ye mma nti no me san kọ na me kọ a ye nko me nko boa no na o meye me ho ade ana me se nti na ma me mo kwa se omo ma me nko biem ko de o ye no ana me ya me kan se omo ma me nko e bi akra ba mu no obesesa ana me san akọ ye nti me kọ ye me nya 1 week no ana me se me kwasra me sister o malam ono an ko ja me kwan ma me koy nti me koy no ma me da ho ma ade chin nti ade chin no me ba no me du fie na nim ho no na no su firi abonten ba ana ofre me se me nyina ho ana me gina ho nti me oba na be ka che me se wanya ho ye ho afo aba ne ho nti me nyina abonten ho no ko ka nkere o mo se o mo kwa na maba ana me gina abonten ho no koy na ye ho afo na se dem nanye yehuafo ti ese yehuafo nyina mo de hetwala ono okọ yehu anti no ode ne mpra na abehye ho na obo apasa yehuafo ba sanka woni dem enti twen na yehuafo obeka asem a se oba one ne tie no nyankwa je asem na yehuafo no mo nimme ti ne yehuafo wo dem a ujimi ma dem anti mi gina ona na ba ma dwumi se menyim nyina mo ba ha ne mbeka se na nti na makọ wa ba de mpese on behu me ana mi wura mu timi wura hwe na mu se odga na apie no se come yele ba ana ga no edim nika koy etimi hu no ye school ni no hye uniform etimi me wura ga na me dem ba ni si hono hu se we school ni de me hu no hye pink and white uniform timi wura ni se wa wura mu ana me dem ba ni si dem na me chesi wo time a wo ba no na Chelsea nim se wo ba fi no nim ufuni mu enti obi anka ufuni mu ara na wanko straight anko border nim anase wa mie pro mi refie ne na onu su fimachi ba onu so onu pia abontinti na oba ti oka ne sei ti mi duo no si mi nyina ho na mi se gina ho gina ho na mi se na sa wo ba fie na o si gina ho me ba ana mi gina ho na obeto me na o si yehuafo wo ana o si yehuafo no ni ho na obi a yehuafo aba ho a ye beka yehua kwaje asem a kire wo no ono wo abontere ai enti omo te wo atwe no ai to so wo mama eti mi hu ni sa na me dem ba ni si dem ana mi chesi wo mu ti mi di o ma chi sa ma nto wo mu ti mu se ono no mo ma sign the chi ba ana mi so mi sign yan ti mi so mi sign yan be wura dem na ono so wura ho ano start say wo yi mi ne ma agwabontin se baby a me koy na mi se se woni mi se mi ko mi sister ho o se ya woni baby a me koy nti baby a me koy ne me nko ena nya asam kitu de kikikiki sister bi so botre o se obi aka che ni se sister ne nye papa nti ma me nkobo mi ti o bi ono so kwa ni nipa mi nim ti e ba dedede sa na me ni phone so ana me call sister no se on frame mi sister ma me ti se ono so wa wie na wato print o ba se na hu se mi gina sister ne ho no ana o sister ne na etu mafutu bone nti ne o me ni o ma na okotwe firi fie na o da begu sister ne salon wo na sister ne so otwe ko fie na mi na ti se nya sam ketua ana ja mi na mi ja no ma no ho no na me frame mi sister na me call mi sister ho me frɛ me branch wo teshi
ana o se me ntwen o ba na o mo ba nti o mo ba ye no o mo se o se me dada mo ho bekumi ana mi sister mo se na sa na te me bla mo de me call police station nti akoya na mo se ya wale sem ti e fa nko waju ana ye call waju ho no na mo frɛ no nti o mo ba na mo se onye bi sa adanti no me da me nko na me se da bi wota ye wo ye wi akikiki wo wi na o pa chew nti ma hwe obekumi nti memba kumase ana mo kan ya na o me se ne onya me kwan na memra nti de na meba no ye yi no ma ne ba nti wie no o frɛ me wo dem ana obu nkotodwe ana o su se ya opa me chew me kon ma me nkofa ba ma bia na obeba ana me see you ana me de me baaye nti me baaye busum ya chima nti ne nka bie ma nti o ma na me frɛ na afi do Sunday ska no Sunday si ne ma me so ana me kwaji nti me kwaji ska ne baaye na o frɛ me se ne ma me o si akwa na ye basa na me se akwa na ye basa de na ye na wa ye basa hwe nye no nti se wo ma na me hu se me sanyem me kwa na me nim ena no so papa frɛ no se me baaye no nyi se wo ho o se nye ono a na papa se woni na ti na wa ba o baaye susu won ko ba akra no so kwa na o 7 months nti o akra ye koda be ma fufure cha nti e wa ena o se nye ono nti di be 3 days no a friend papa se on de on timi ka se nye ono a na mo o ma me ntina ho na me wu wi a na ya ka asem nti me wu wi e na o ba ho ne ma me bu a ma bi ena o de o be hwe na o ko ye nti di be me nya be 2 months na o friend me se me hia ko na me niska ena me baaye afida me baaye o se ye nkwa ha se na ne ma me ni nua ma no ma begina o se o mo hwa akwansa akwa ne se o ma na ena me koye ti me koye na se o ma me mo titi o na mo gigi akra no mo se o se obi o de be ena mo de akra no ma me na me de me koye ta fifiri o na o fi mi bie ma o fi mi bie nti anu ma na oba honom se o behwe nkula no ena o se yen san kamom na me fa nkura ne mla kumase na o hwe wo mo ena me se mate na me de me kan na me ne ma me mo kasa na me baaye afire bedu ya o se bebi o tene abusuan fie nti o ne me kotena ho a ontimi nko ha dan ntu nti me kotena ma me fie wa atonsu otimi ha dan na otu a na ma betena na me si yo na me kotena me ma me wo nchen wa atonsu nti ho anu aba eno kra ni school no ati o de kra ibetum no on fa mo ntumu da me ne kasa on fa nkula ni to school ni waya o se mi sika no me ma me age waya o sika no me ma me age santi me de ja me dia ni bless ana afi de dako o de nkura ne ban de dom ko to school nti o ma na me kɔ no ho e wo ma na ono susu aba ho ne ma me mo susu anka hwe ankyɛ me se bia ono oba ho ana sese me kɔ on so ne ma me no ne me kasa ye bibia e na me de maba nti enu mu na ono ye se onkura ne ma kwan no na o ka kyɛ me se me nkɔ akra no fo mo nkɔ hwe epo ana me ni nyina akɔ akra eti akwa hwe lake wo Kumasi ah so mbe ye nkurase fo nti no ya nkɔ no mfam kɔ hwe beach na mo hwe tade awie wo Kumasi ena ya kwa akra no just ono ko nkran ah o se nkɔ na ne mana kɔ hwe po yo to so ena me ne kɔ nti ya honom na mo frɛ ne se ni papa ewu ena ade kye no ye baaye nti ye baaye no e bedi 1 week no o frɛ me se e ma me mba 1 week na ye ndu anu maba ana me se obi papa ewu a me ba de na se ma 1 week ni de ye ni so mu hia me nti me mma eti me ne kasa na me de me kate no nti ade be cha ma di 1 week na afi do frɛ me se ye betumi aba ana me frɛ me maame mo ti maame mo ba na ye kɔye nti edu kwa na ye ni so wɔ kwan no ho wa nti ye sifiri ka ma na te se omo na so se Charles ne eyila bisa nwoma ma nti o se o hia ni dwom nti ona papa bisa am se waka ja se wa wale na me se da bi anya de ekɔ ne kɔtena ase na o be sa wo dwom wa ti wo so wo chi ande na mo kan se Charles yire te ho ti o metumi aka se Charles yire foforo so be chi a you know the other man announcement ni be gina wona na ni maame no ekɔ ka bibugu nipa na so ti o mo ka se wie ya no se yes Charles ni obi awo nti o mo be chi a anti mi ka che o mo se am do mo mi instant kwa papa so de yen kwa ne ekɔ chi a nti ewie na obema ya kwa ba nti atetewa na mba mse ya mo ye nsan ne enko na ye bo nsan na ye baaye nti ye baaye na mse na se wa wale na won kan kire me wose na oba no wo school o hwe ni school na mse yo aya ade nti fi on na se mebu afu no
na me di nya adwuma ti me nya adwuma nti afre na me nya time ano ti me kwa adwuma na o ma no e kasa na odi nkura ni sika aba afre de edu ba bia no on fi mi biem nkura ni school fees mi bisa na o say ada me muhu se ma ware ya je panyine to hospital ana me friend say akura no yare na ne boafu wo ye baifo pa wo ye baifo ana ntina mani ji ana wo se mani ji na me say akura yare na me frɛ wa na we na o ka kire me ana o ka te no nti obi na bi su frɛ no sande mi sika na me kɔtɔ nsuo na de ni sikosi na won ka ne ka wa no asɛm o frɛ na ho no na san no you know dey 3 days na oba hospital nti oba na mu say reincarnation ba me misa no bibia na me do be hwɛ no kɔɔ nti ye na e ba fie no kwani start school na misa ni say amu school fees bibisa na on fie me afire da kɔ kata me say ana hu ni me rengebo ana hu say ma wale ana ana me say na bi say na nya wale asem na me ka me misa ahwe me say mo school fees ai me nya oba papa wale ye be wo a e be ya do ni me invite o me frɛ na na so o kan say me ya kyerɛ me saa na me ka je say saa na te dia mfrɛ me biem nti afi na o frɛ me amemfa nti o ma na number bi frɛ me number ne frɛ me saa na me say me mfa afi na o send message say you to pick the call na me say na wa na o frɛ me a me mfa odidi matam ene ma me mfrɛ na me hwɛ na me frɛ na ni nua ba ene nya sam keto odidi matam phone su kura sini ya nya oba papa ware mi nua ba ma no wa ware akɔgba adwaman a akɔwo a ya nya ohwe na wo hwe na ma nsusu a na me say saa na wo ka ena me de o kate na afim frɛ bi ma on fa ena me de mi jan life man ti firi ono ma mi sa no hwi biem na me dam de mani si madwuma no se metimi aye adwuma na me de ahwɛ nko me da se jese na onya fie say ba cha mo 33 Charles, who on say? Number 24. And Charles and so was 26. 24, ne 26. Sabra, o ma me frɛ say Justina brefie no. Then also ma me ka kyerɛ. O ka kyerɛ me say na danfo no bi wo bechem. E frɛ na Alice. Na o se ni nua bi firi Accra aba. Na o se na danfo bi wo Accra. Ono kwa o ka kyerɛ me say o ska. O ska nti. O ma me ti o e matan yen na Yesu sum ye meyetiko o ma me ka kyerɛ say yesi na danfo bi nua won kran yesi Oscar nti yenden be se ko wa opo ba ware na danfo ni si wo ye panti no kodi ni nua kra na e ma no ba oba ni nua ne nyim ti no ni nua ni sister ni mpe obi a ne ho dwuma no mate jesi na sabre wo so okumase na wo ye den na me ye attachment wo Virgin City Radio. Na say we journalism. Ti o ma me afro journalist mu a wadwe mu do sebra Jesina madam fu bi de Alice say na ni nua bi won kran ope o skapa nti obi a o ska o kacha kwam despite o skacha hwan ti journalist mu a den na wo so wo ye o koye no o ma me aka uti free anti Alice ho Bachan. Ukoshi Auntie Alice. Then Auntie Alice nso ka kyerɛ. Ono so ka kyerɛ mi sɛ na da ni nua no. Ɛna si oba bi opo ba ma na ware no ye pa. Nti na otumi fu. Kran ho no na onya oba bi anware. Gise ni nua ba Alice ɛna be hwɛ oba ma. O ka sɛ ofo oba bi na oba no aye ni basa. Ebi na ni suban. Nti me kwaya na mi hu sɛ ye ni life. Ti mate wo ye raba. Journalist mu a obi afrɛ o maame fa ne sɛ o maame mu do nti na wokɔe wo so du hɔ no na o ska o suban dan na wo so ye nti da no a wudu ye na na ho so nsa de wokɔ nkran ba me ba ye no em sɛ di 4 days ansa na onua na ekɔ nti wo kɔ na me ne kɔe ti until listen na de wokɔe o maame adafo ni nua bɛyi until listen ni nua no na ofin kran ba ye no until listening you know your bema now or your bema ti me hwe din tina say until listen o nua bi
nyantia lesna mpona ede wokọ na wo ma me hwe se sa da no awaba no obi third party enso nsamfa nkọ be ma na wo ska na opo ba ware no wantumi amma wo ma me anim o ma me nyonko nso so oska ya sa de wo ma obi foforo samfa nkọ ti se ye ku no okokun anasa ye de ukoji skedro ana bone na opa o ma me no ma anwen ne yama hyehye no me ma me de na ompene so de ma me ompene so nti o ma me ompene so anko frɛ say journalist mu a wo ya attachment ono no nim say ebia nipa no beba nti nipa na ma no ye de na wudi na chi konkran nti me na me say on do ma me nkɔ onko na kwa de na so don na di cash wo ho what is a cash aba o scatter despite what cash wo ho nti wukọ ti udu na ni sikasem net say me ko na dan ko dem na entabodan skana yes all cash oh come despite ban wedding some hu I want to say cash and na so photo say o papa o mam say aka we ba kwa mawie nyame asem no kamaka free ha ko eh fa na gado o papa me kana say Jerusalem kama twem Jerusalem cash Afghanistan ti obi a yes all cash oba so cash ne na di kan atoni trim o ma me nya hu be ma se chinchina amekọ utu ye na eyenta abodai no ara no wansa wachi manti na mi wu se na otino na obi a ye blefuo opa adwuma panti mi fa ni se bia obetima aye adwuma ma nyoma asesa sana me fa be ma ni hu da oso hu ne da until let's cry o ma me adamfo no nyo no do ko obi foforo ti mudu ho no kwanso kwa obusa se amane enso bo se be ma yes be ma bi wo cash wo kai na ya de afa me ba ya ntabodan ka ya temani so brefo ba me hwe wa ho fa me fa nsa sai na obo amane no na sai na wo so wo yi ano de ma no ba cho me kan se ne osiko bi e de ba kan se oso ompo ba ma no se de osiki na me shena ne kasa ntino ana manu ntina ya ban ana na danfo ne ne bo amane se oba se eja ye se ohwehwe oba ware ti yeko mu firi farman yeko farman he ma so ye chia ho yeko farman ye hu oba so no bia ne ho ofe ye de naba onie na ba ma nso ka de ana o se o mama kwa aba na ye wono a ti ntino wo hu no okwa kra sania yakotu verbatim dia ma seska ho no kra eno adane denti na wahu be ma na wi a wansan wachi ama wudi say me di 2 weeks na watwe mienu na akọ unnim be ma ne da obi na de okoi ti wo dadam ho kra na oyem hwehwe se be ma no kra o yere se ma dodo sen no ne sen se wo HIV AIDS se den hepatitis ene yare bu when to me anya say investigation in akodi 2 weeks 2 weeks then na course how na auto show so no wonyi mpo na on consider owo otompa no so ene na ya ketesi ba bia nsem de bibi ko wani ankasa ti 2 weeks na ukodi then na ma wo ka ho ono na akra na minim ho ana me susu no na miniska a me de beba nti na me hwe se obeja me kwan amama ba anti ono so ya o se me ntwen train ti da ukodu nkan no o ma me no frɛ o busas jasina ukoe na Berman Cranet say yes o cash na eja crofon hwehwe farmer so ne abenya cash woman wo say de ne bre o ma me so ntumi amusa say na ukoe kra ne amoteye no na sesa denti na waka ho o mi sa mi na man kan che ni say na mba hu ade hu na odona chew Jasina hu be ma ba mi na ni say na obon hu modern nti no de ukwa na be ma na oye da adwuma na ye wo say dana hu no na wo hu say obon hu modern den na oye che say no shop on phones si obon hu modern so bi kra na afa phones no de ama no say won tra no say free he ni dwetre free he odanta abodan no ni nyina no anya wadwe say mento me bo ase mi hwehwe mu kakra na ne yete ye no enye ho na mi hu ti den na koso dana ono da ba chan mento nga ba chan dana ti oja okwan de asem na okachero
Okay, me say me mlana omo be obeba kumase na oma be fi. Me di o ma me ho yaw. O ma me na me di ho yaw. Oba journalist mu a wako journalism school afa na oya attachment. Wo benya uraba kakra. Na wa fra wo ba se bra. Me madam fo Alice say ni nua ba ma bi won kran. Cash wo ho nti bra be se nko ware. Na wo ba no so watumi agya wo ba no ewum se wo ye mature de so me no wo dwen kwara adwen kakra. Wo ba ma ne da. Sa wote sen sa okuta yare wakọ dana so wo no wakọ ka na otwemienu e na wo ba ya wonyam hwa ne ode ye o udu eyi ase ono oba bia wo wanya sika no a wo de aware oba foforo wo bra wo journalism course kwa wanwie anamboa akan sensemu wakọ di be ma echi mfie sen About 4 years. Na uja school no kura me na nkokora attachment kwa me nye menya odo ti ujidi so obetumi ehu be ma dakro na wado no be wano nakasa ye hiem free man ho ti be ma betumi ehu dakro na ohu o se me do no chese we onhu ba bi ada onsia o ba bi ada obi na de wo bre no ti ohu wo na wo develop love amount na asase sofo obetumi ehu obi dakro se o dakro de mepe no David Obapa ye no preocupa sao Monfa antia Justina Mamento Odonya dia na hu dia ne asakwa ma baba ma no so because say one man train me no e na mo so sakwa ekuru so a mo mpanifo no so hwadwe another for me nua de o cash ye wariska ana odo ye de odo na ware na nyeska na ye de ware so ho maame no Justina maame momu de me yawudie nyina awo maame no ho so ho na watimi anya hwehwemu bia ma obai na wafra kwada no se wonyai na djuma obi oye na attachment onyai sabre kanenka waye media lady a woye na djuma kama as a journalist kanye bie kura bosome so a obanyina katua school no kura wantumi ankwa anwie o ama awrewusem a ewom kura ne se school na kanu wo kura na no woye ho attachment no se abono ne radio wadjuma bono ni TV so news anka obeka ne ade nyina ni nyina bono amenne emfie 9 also at the end of the day enkumafo friend na ne yetwa na dapa se yenye oba papa aware ayene ne ba be won wakoba dwaman ene wawo na adna ba be hyemi nua be ma oba pa no kwasem ni sa wofo ye me ni da o se me ni da o pa na sika no too much kane no da bia meka kane Obapa se wo akwada to wono mo akwada ni su a enkwa ene wo akwada to wo totem wo sika ene sika gini pa gini nyina me ba Jesina memre yese cash wo ho den na wo hia cash a wo person de ye me ba so den na wo te no wa musa se journalism wa den na wo person ye wo radio mu say radio TV news Memo ye freestyle kakra mahrade. We say comfort there to she's beautiful. Me say oda hokwa adakwa. Nemom no me man first ka me dada you. Say wo pe Justina Warren na. Investigation me kai. Me do Canada na Orabi. Bachia me na mo mama Gloria nche. Also kai me. I'm hearing anim se men kai o. Also so kai me. Me nemre bi me catch o say ruaba bia betra ho no me pe no. Uti asawa me catch say uncle fane divorce certificate. Now for divorce certificate demra. Na se mi be hu sa penny ampa. Me ka divorce certificate no be man call no. Wa maybe o say hey raba we dey no nonsense. I no kwa na make. Yes. Ti me re den na person de cash here. Cash. Me peska cash. Obetima ahwe me na se ye man obetima ahwe omuntina. We de one ne nwo ena waba se hopel ena waka wo no ena wako mi busa wo se den na o take cash no den na o pese cash no nyama ba cho se obetima ahwe me no obetima ahwe me ntina Debio sabre no den na wo hia o ma me catch o say Kashaba den na wo hia ba cho na mi hye den hia bibia de ba say obehwe me no
And in Sinana, because me want attachment in Nano. Now, me and I say me. I'm a monomunis calm with one. We are breful. We are breful. Till what is canon? Then a bow me share the craft. Ah, wait, you obey me. Yes, sir. The decay, obey her. Yet also be. So me obey him in Kwana me dream the meaning. Yes, I won't you say, oh, you know, who said, oh, ye media and cover to me. Unyini. A man fancy a trimu say, and your mamma never heard. A ma, ye better mamma. What's the name of Jonas? A ma, young fancy a trim, say young Trust Debia say, a mamma, and ray. Ye na, ye better mamma. Then I'll be catch on your ma. So, beyond a juma. And finding to Bema to say Bemana, a Meshayan, and see. Well, me do address, ya we no, me and my shank Kulana bear 4 years in. Me, I do my me and my baby, I didn't know. Ah, da me, that dimmewu. So, what am you not to? There you are, Papa. Whoa, someone I'm with a hope. Oh, future. Future as a journalist. Ni mame artist kana mata bi yes castle ho hwerabe wojina TV so na nka oka news talent and am be mo oka news uwia mepe obapa show ababa yi ebra wo mame se woti sika wo se yesi abrante no wo sika di ko no wo kwa ya kura ko hunu niam mienu one abrante na ankasa no yeso wo sika wo kwa no wo hunu so woni sika wo nie ni se kwa watenta abodam sofo Jessina ahuchire etwa ne madada yedena coast to school ne osa wo for kra ye ma Jessina ne yentumi nye ti onu so ti sika no asa me bre na o menye obi a wo kasa ya bo abra usu Jessi ye freestyle kakama me hade fa wasemi minim do me no kase bo na memo aye bi me pese me hu talent as a journalist be mentino went to me and could tell talent anymore. Now you say you be Google so no every one mama here. Can you come here? So I met here for you about the 100.7 so. Abono is here. I plan to say do my money my whole daughter in some I in Saka Bremo. Let me be a friend of Charles or 10 cry. And no na me person or the can you say me person me who talent ekuta Charles out never man news what that ketesie bia we ye adwuma radio station be say o sika no mra talent develop talent from here there ba ma bi e fe no Charles ko kusapon on crying but they na no to ba bi o January so say obe ware no but the sika dada no next one timi amfa na nkosi hwe Kasi NSC. I see. Sobo toshe. Papa ejidi ameka nyina ne se awofo na mo Justina na Justina so no ono ankasa okoye ekonu abrante na wode na niwa krutu awusi ko hu abrante na brabo mu no sada no ana saka Justina sada nani no sa be kumase no hu sa kwan no enya de awokọ a ebeboa no wo so ya modern mofo wo bi wo ya modern mofo no yes wo sika no enta aboda na akoto so otimu na we ade be na kire se sa brante wo betima hwe hwe modie kase de ya de se wo no wo mienu no se wo no akoye empana ame ye ka ye na so ayi ase se kwakusa pone ayi abrante ababa wo bi awo ene woni na busuafo ba ba chia na ne yire abisa nyuma ma no asam ya be na ti sei auntie okay good afternoon. Hello? Hello? So for to so how man so ade ego and to me my mama hwe my yen wo no wo ya yira no se dia wo ya yira no wo ya de wo chia sampra ene ya de dia wono wo ba ye no ne wono wo ba wo wachi no mu na wono na ebusa nyuma ma be ma no ena ne maame no be ma na busua nyina di na chi ene ya ne na esa wodwum ye gu adi mu ase kura ase aka ho wo awase yi ase adaji na se basa. Hello? Hello? Mr. Momera Homane my so for to us. Obaba entimi de me pesa me kan se
ye ka no ne de AFUTUO ade amaye maame no ma omutadi awade ani ma womma ye maame no awomudi awade ani ma womma no se yesremo eye saka kanititi nyina obata akra na ehwe ba ana ba mama si bible mo so ana so for si bible eye sabe pepe na tie ye hwe ye bresui men kan say ye bresui ti obi betumi ahwehwe ayi obapa ye te binom anam ye nsem aware sa obi betumi ahwehwe ama na so se nipa no so ahwehwe ama wo a so wo obata na ahwehwe ayire ana wo hwehwe ba mama wo ba aware a yesrew bomodia na yehwehwemu yie bisa kire yie na sabi dua da ho na hwiresi ya kire na wahunu ho no ma unsuro wunya kokoduo timi hwiresi wo na mom se wa hwe kire wo yie a ebi ana mpento agu obi ana amana da ho ebi ana dua bi kura apuma ho. Auntie Agnes, good afternoon. Hello, so for to asoma edu obapa ni America na media kwakwose nyina ne se yesre sabata ne samufi samua muntumi eni animu ampe ayira ana ekuna beboa momba ama modia munyai na nkwala na akwopo mo ade na ne wono akọ na wanya adaje anya hwehwemu na kote eya ne komu a na wo bata no so obi e ma odimboni bia na mom so so bepa bia ma abade a ane anu anya abotre no aye hwehwemu yie. Tiagi, good afternoon. Hello, madam. Mama Mponti say. Yes, adumo. Wonyonko ben na. Ebeka che say when ya be maybe one crantifa Justina mano. Madam fu na me na kwa asore. Asore ben. Pentecost. Meet you. Me na kwa asore o Pentecost. Ana denesi. Na obasra me se woni abi oyenso woni abi tayira ware na waso oba besre me banama no nti akire ba na chese wose se woni ana damfo na waso ope be ma ware mama wonya obatai wonya fie say o say wonya fie say me ko 65. Den na wadamfo no kan onyonko no kan sa kire wo no hwehwemu ben na wo ye ansa na wo fra Justina say Justina bra madamfo bi say ne di hye bi kura won kran wo peba ware nti wo besene ko hwehwemu ben na wo ye obatai say madamfo amene nam uji ni di me ni no nti no obedi ne ho adanse no pe na minim say mfunso bia ne ho entina ma me so me press no depote no kai depote okacho so be ma no Oscar obey say enna ni kire ya obeware akora no depote no okacho so se be ma no este ba ware wa kra ma wonua no so kra ba ha ebedi boy ne ho adanse ma na be ma na ope ba ware no no akasa we wahu no na yenya hu no na wuja oba no kwan se won konkran wo bra wo akwa wo ye batan no dabi ansa na wo baba no ekọ no wo ankasa be ma no ahu no ba cho no aba ye nche ha wo nche he uhu be ma na ansa na wo ma wo baba na ko. Hello Messi uhu Charles ansana o ma Justina akwankrai ipacho meet na se no grani abonso sasa ba ma ni ye di nkika won wa na damfo na dia me yam hyehyɛ me ne sɛ ka won asem bibi dabi wadamfo na bɛka kyerɛ me sɛ me ka me ma ne nkɔ ti sɛ me ye Pentecost ni nti no minti me ma me ba no enko sa bra be ma ne me ye ne ho bibia nti akwara na ye nse ne ye woni e wo ma ne nko so o ma hwe ba bia wo tie ene ye sa wo ye sa wo ko hwe wo nti ko me de na me se me mpɛ so ti sɛ me minti me ma me ba ne nko abra wo me ye ne ho bibia na o ba ne ko ya akwara na ye mate da wo ba ne kon kan no wudi a kire ko hwe be ma koro be
man say kire obai oba be hunu ti wo de wo twe tie eno ni ameyam hyehyem ne se ne nipa bonefo adoso papa obi na abeka che say obi ahwehwe ba ware wo ya oba time wo ba ma no se wo te sen se wo ware se wo yire se oni yire obi na abeka ansana Justina be konkran no den na wo oba time no efihwe mu be kra no wo ye ade aboa wo basu ko no ma wanya mfinse aduonu nan. Hello. Hello. So for Sabre Mahomana. Hello. Ajegu. One copper idea. One copper crew, and now one copper yere. Nani or no cono, no one in the sign won't say. Nisuma and Ovis Obetma one. A Cobasanzo who follows Sono, Muni Woody Monibia. No way, dear, more of women more prayer what you are calling baby here, Juba, and Justina, Jadio Yanabra. Wabayana Rabona Mania say, Madame will be say, Ninipa be one kai. Now, Yesua was car, it was so poor warranty. Mr. Brana Cocoano. Oh, Aqualenzo so one more Namun also power the debut. And you carry an pet. I casa brandy and so on Red Water was in here. Sanqua was that Mako and Aqualenzo. One also to 20 or dear Chilena, pa, and then cry. Walk Bema ba. Who could do one man who said Bemen? What done Tabu Dam who's about home? Said there be a baby. Ah, what about never one more? So many years, pa. I don't tell us about home. Young love, meba odo. And then me busa. Ube to me and will be dakro. Now I don't know. Near Tosumiano, nothing so be catch us our power. Na do saying I was a would triangle. Onyo wa di answer no and memman so make a so for nyam na make memman say holy matrimony answer na yemfo ne major sorry them for better for mo adwam memman bi nya memman nyina ti me busa o hia bema na dodo say e wo so adwam eni kwa so adwam dem no baba say obetumi ado obi dakoro anu de yemfa dakoro pe no odo ayade a emu odu pa Yavata Krupeso Hunu Nipana, no what Yakaso, love at first sight. I wouldn't know about Ebidio. Everyone about Anya Dopapano. Don't wait to about Pobaji to cook us up. Just see Dana Dono. Jadu about Pamano, sir. And yes, son, Yado. Oh, sir. You don't say, oh, Papa, so Hunu Nipana. I said, a break a crack. Brabes, Obaba, Anya be a crown. Bosome ba ko mienu anamiensa bema na obetwe obaba se na ye ho anya ha omoko obaba na me kire se wunya daje ntwen dia ane na ne awu panti ana wo yesa ne awu panti ana wo yesa enuti da bia me ta kana vidi kase so se so you oba na bema hu na so opewa ka kire ni pen bafo so wu me na so opemede a me wabusia e wo so odwam ansa no aye ho ade dabi anu dia kro baba so tu tran dem no dwam obaba me se airtime kra airtime anu so ne sen aso nenamafo aba wo dia yemi ahoma yitu betinsa so for metumi aka che se bebre kra gown kra se omo no nyinsa no kra se so holy matrimony sanatie when say no dia mia ne yefro pa uti me na me ka che we are draw so holy matrimony etu dia sankwala no ye wo ma ya hwe omo hwene Yes, woman, yeah, the bet ya boy of Furuso, I'm mere Quadan, Quadano, but you are saying, no, I Franasi. Just said near me can say, Anson, a soft one some way. A soft one way, you cost nearby. Nima me a Pentecost. How ya can see Kenti, I, yes, was Sika. Yes, was Sika. Wabana home day, was so quiet, I was so cool, some poor bon home day. And yes, was Sika. And I'll call us what in table them. And I will my camera and to us off so now. What about Yakano? I need some money. I can say no. Our dear, I forever life. Oh, so worry, Oba, who worry Bema,
woni ne trase won kwanna nyina ohu owu na betete montem so ohu obaba tio Auntie Agi me samra so for me ba Auntie Agi Mami me say nti oba na okwankran no na oyam nsoso okay oba ba no okwankran akọ Charles na oyam nsoso ni bu say o sister na obesle no ma no ni nua na o no obesle no sister no ni nua na ogina na so besle oba na ma no no oba na me so minim se manifo na abesle me bani nti no me so na me nso ho de ti sesi a ni ato abofra yi wan e fa so bonto emo no hello na yam famo be ma na say famo hwan that is it start best friend man no yo Jounalist wadam fo no gina so ma me Jounalist be ma ne ba be hunu animu good afternoon oba be hunu animu wo Auntie Agi gina so ma me abusia tenase mate gina so ma me wani asana oba hunu abusiafo tenase no na ne oba ye wo babai wa ye na wie ama nyinsen koraba eho ne edi ya o ansa opon na wotwe mienu a wodwa mu ansa na ode abusua pani ba se womra mehu se yare bi wo Charles ho a kama ma akoda ye nya eho ne edi ya o Jounalist good afternoon ne ponte say nyame adum tie na unim Charles say mi pato Charles die na onyo obi a minim ne se oni na oni mimi bra na ete oni mimi bra na wa akra mama to bo say unya ma from girls bram kakra wodo dada me wodo jimewu adi awa yemi misi mi renfido wodo meni ajina o odo ahon matia wodo ya nekumi o hello unim Charles saying and I did a word as he trodo de ma Jessina and then ma if I tell me that na Charles wants ma wokano Charles na me nim me say me ne latifi na mom na on me bra na wo akra enti bi papa wuye enti bi papa bae no ni bra no free akra bae no na obeka say ni bra bia one ne wo na dafu bia one ne wo akra se ope bawa enti yempe bi man enti Charles no first ni bra so enti na ene ni din komo na mo mi yoko bia o mama enti sabia me kwa ko hunu na yafe enti mi bebo mame tiwa amane enti mi bebo na amane no ana o sini sabia yama ne ba no kore na me ma mi nua no ene ne kwa say just kwa boy ni rese oyo obi a opena na fe omra na be ma no mra na yen hu die be ye enti ye ka sa wo ko no actually about 4 days and after 1 week say on just the okay no on time mra na boy no mra enti wo ko ye no wa ma o che ka kra o di be enti ye ka na edi hu ya say abanesa ana obae nti obae na chire ena enu chire afi metia say o say nyinfa ya ba oh na de nti na ese kohe nipa no na sitram ni ba bia wote na sei na aba Jounalist meba nim boy no na wunim no enti fanasa wadamfo ba ne Justina ti mu be Justina ade ama obi say onkolonko be man ana be man na ope ba ware no onsimu pampa ade ahia wuhia ba pampa sankra ma egu kra bebrebe uno di besu so se fa Justina e fa ma no denti na mo so aba yo insa nene nkɔhwɛ sɛ wusu ni ne da Charles no kwa me be hwɛ de ositie so ye ni papa me kɔ ne mantam kura kobusa sɛ Charles kwa waware pen madodo sɛ no de o ma ba fie madodo sɛ no agya wo mo wa wo mma sɛn mutumi ye we nyina
If I say no, dear, Debbie. Hey, Auntie, Obaba ni jesi nanka o de no bako sa. No crepa na o kanu no kreni e ba sa no e ha me di yaw pa because e kwai na ade no fast no kreni nyame ni ancha ye kura ancha ya mu sembe ye bebre no e ha me pa me nu me ho se the fast akwan many jene ho ansana meti ha medi nipa so masi number be ma no abre yeti na no yeti ha kachi bi ni bu ofu me nam so bu befu ope ba ware a enye nanu na nsana ne yeti ha no na ya hojo oti abrochi a wo pe ba ware nanu na nsana madane oba ne number de amount na kire bi wo no yire na ti abrochi a wa babo ye so bo ansana wo benya number anase wo benya ketese na hwehwemu a ya fa ho no ti ya mo fa no and try Mofa Charles to soy one epe ba ware oba na ba waka hwe wadwam na otwe mienu si no so papa onyem no ntumi kra wo to ase no so for sex ansa na wo ni oba bedam mema yebusamo ye to say dabi akokro oba pa TLC na oba wa yire na bo wonum se sabre no kro oba no kra te bia wo mu no kra no wa na wa hye ni nyinsai na utumi ewa ne to no odampa so kum oni na fu nyina no oto aye ne so wo so for Mike na dai so oba so kache ba ma say menyem mentumi media mabre media me yare da bia wo yare ba ma nsu na ejina so zip ma panyan ejina so ene no ho ti me efia da baka story bi oba bia o twani kura dapa wo say o kopa de din dredro na nkopa de be ma ehun so no aye pika sa pampa America some so it girls me busa wo I saw ba so ka say oh da bia me yare na me ntumi na chance so anya boto wa to ahye so beto ahye so me busa wo say onye mo a ni bi wo ho a so wanyem pa na ne kon no be ma nanso nkakra de wo de be ma no sa na me ni bitie obe ho a wanyem a ntumi ni be ma na da kopem so obewo enso be ma ho kire no nti nkakra de banche da ho obo na wo de ma na kakra e wo ho sa na me kire me si ba wo bi wo no wo yinsan a aye contractor me contractor woni adwa so wo ba bi wo ho e wo so to be kasa wo yare asa o ba bi wo yare wo fi no ye say the MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Be fanche be bia kopim so be wo de na wada wo nchie mu kakra na wada ama kakra ni oto no boase enya se panya ma na yefru ma wo so wotim sa na wo yire na ho kire no enso afa ma wa wo ko nchache a wo so ampa ne sa enti kakra na wada ama kopim se wo be wo sa ne yede ma na enya se wo yire so yade a kura de be ma wo pa ne yire wo pe so be fanche de wo mpene ade ya so de agina hwinti na school for be so na ni America nyina ne se bay wo bia wo ko school wo share school ngoma na mami that what they be show e dia pa da house please call back later. Mami di for better say mami apia wo so say ena Ghana ma hanasa ma wo mu bu nkotodwe pa wo mo chaw asa ne atumi abieja ye bu nkotodwe ansa na ombe kosinanim nyam na meka wo apia wo su si ansa na wati sika wari oba na obe kosinanim no just abema wo bu nkotodwe pa wo chaw sa oba ni mu ano ene ma no ye nhedika so ye chese de nhedika mama I was say bema kodo oba onyemti. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Anya here meba tisho for dem me busani nia me busani say ansa na oba nyemo a mama oba nyemo a oba so nyemo a obetuya kache ne kunu say o papa mentumi ne ona menyam maye mremenyam be ma ne ntia say akoso saa na be ma na so ne sada na ko hospital nurse for ne doctor for say koye na enya hwe ni nyina oba so ntumi
Tina ye busa say unyama kwan benso da bia mentumi menyim ntumi Auntie na meda ase me chia metiefu nyina Auntie na woni bibi ma ohu eso bia nko ne nyinsan oba bi ho no nyemo a ne kuntu ne do ade ne saa se fama me ena oba bi ho so no okonyinsan wi a na kono kura ateko ti se basa kono na ateko a ka be ma ne tenase so ese be ma ne tenase amiri da bi nye se no ote ota de mame ti ontime mfa mame a ebia na nyinsan ni ntira so nyinsan eso oba bia ne nyinsan oba bi nyemo a mesi otimidi ade na obi so nyemo a ompe na ho oden na honim na ho cheze etire ne so ontime mfa enti be ma no na ye nhye bi wan hu akwala yi mobo be ma na ehunu mobo wan tinka ma no se ye do pa no no ankasa ko fie okofie no no akofie no kosreye no de dokofa akwala ya anka wontume hye ne se ne ya ade no oba no wo hye ne nyinse wonyem wo se papa ne makodro mesre wa ja mentumi boso me mienu na pa ja me de bi boso mienu me hu ye nanka ya doctor bi kokroma kwa chema afo oba nyinse du ba bi mpa otume ka kire oba ma no fro ba ma no no de ato be ne se wo yire no mesre wa ja ne break akra bi na nyinse na mo pe no mentumi nyame mo aye na mentumi enyama obiyire onwo ba ma ho so oba bia ne nyinsan se de maka no oba bi nyem kura na wo bo ne pampan no nyinsan ni tumi sai no oba bi wo so sebe ne kondo oba gi akosi so oba wo eti nan ka se ba mai so de don no ankasa nyema menom ne wo ni nkonsa na akwale ne koye na ba ma na ne ba fie be fa akwale yi koye a keso tenka man se bi mama na omo anyem enso ye kuru no mu bontwere nyem na meka o apia wusu enyena se enema ni miem enyena se mo fa chei enu anu no adwuma bre ma bre yakwa adwuma ru atwe no nso anopa obedu na no nwotwe wonu adua na otimfi oto wati mame woni bibi se oba ni beje na obebie mu amani kuna ya na gina mema no soso ka ho ema ni bi akesra atoso many bi akesra atoso de nanso mema no ya na fenfiri wo ho be me bi won mo start ye obeto hye so na obedidi saada bi wo bedidi a woto bo ase horo wonsa na wo horo wonsa wie woto bo asese aduane ni mpo wo bie so no wo chi aduane ne kakra eti se aduane we ne so wo chi kakra wo hwehwe ne nchanchan wo do nsa fefe fa nchanchan obani ni akono kro benya akono abi mama ohun ene ma no ya na mema ni bi shayen ye bre emani bi bre ofredwuma ba na be ma hyede mo hwe TV o check lotto ene kwade no mmie mo phone so phone yi anu wa ye busy wo phone ne computer ne lampard ya sahwani wa ye ma wo ho mama say lampard omwa dawo wa ye mre den na mama di for person okay so for laptop oza enya lampard ko ani mo eti apade asehwani na be me ya ka wo ho ti wo ba ne frijo mamba na adwuma ba wa bresa papa ya meso na aduane mu kakra nya aduane kra onso nkola animu ana kra nya nkola asom tina mechi kamfum kakra ye ku ya wo bre kafra hwe ekire ne bre na me ma bre sha me so mu we nyina nkoba na obe ya bre wo wi oso na nsansi omreme wo de aduane akoso oso na nsansi omreme ene de wo ma ware ne yesa yede ne kan be me to wo ase wona na ya de no to wie na oba ho a mudi ani gia mudi de ne kura no wo be mutimetena fom na ade mu abie mu na obi ye di ne de mudi di wie pa wa mutimi di agoro fisa ani gia aba ne se be ma na bomoden aboa wadwuma ye kakra ti e ba ne se mudi di wie no fom ha mudi agoro na wedi be me nka wo be de che onsoni mu omwa no onye ne hwe ti oba wono wa brebre kyerefo na sabi o be me wo be ya beboa o wie ya na wakoto mpaso ase akuya ya mpani yi afa no be na ekosa mpayi yo na wo se mpayi wie wo de abufu wie ro kana to so nika kura trouser na wa hye wo mo legency abaso no wa hwibi o wie a ha akuya fom next week nyame ya adoma me ye ema ne mema ware
ya na wo mu a wo mu buru wo mu yire no ya na gina we so fama me fama osa adwuma ne de ntokwaba de buroba wo be bobo sensi a wo bobo wi a wo se ade no kwame ne ma ho bio mama one wo se o pre adwuma no game no hwan ne hwan yemi anu nyina so bi a pregie osa e ma ti be pregie wo be ma bi ti me kasa me ire adwamanfo wo hwan na ade esa wudi ya na wudi ya na onye adwamanfo enye adwaman eya kono eya don ye de di agoro no ti se oba ko dwa de no be me ba ho wa sen 90 kama wa jeja no to agu ho na che se empay oda so yi wo de mpani nyina papa wo pa bedam so me ne mpa no na oba ye ja no ho agu na ba me yakoda so kama ena oba bi wo so oba ma na ja no ho to ho no ba me wo so no kwa adwuma straight here se ho amokan afana dwere stress ya fana dwintu oba ya no oba wo na wo be ya de ya wuku na ni beje no ba be so mbie enti oba nso betume nso ama wuku na nya akono wa bra wa bie mato wa ne ze emama ne bosema o ai yesa ya mama nkwa ne fragro debi ma timi fragro ema wo mo yese ena me de mikuru meka se me adwamanfo na wo adwamanfo wo ba babro se na wo ba ne dadeja ma ba ma dadeja adwaman na mo bebo nye nyame nim de nye adwaman na mo manim de ba ma na kasa na wo be yiri for pen wo hepa awura wan po okunu be kwa kope hobi nti awura be maame papa wa pe wukunu ko ho eye game na ye nyina ye bo na me ni agro na memre na de wo ho nto da bi obi ani agro na obi amre kakra ya bra fe ya akasi ma bro wo se akosoya wo be kumme aware ye do aware ye anigye abrantie so de do ene ba sa aware no be fa akole ko fi a ekwo ni kuro ehonkra hona sabio nkra ma eguegu ho emma wo hwe ma sorry praise mba sorry a ewo wodo ko ye emma ba wa no ti aferi am se me ma no wa wa so entise wo ye obema na wo tenkra na so nya ba anware a ebi ane yosuban ebi so ne nyame nhihye ne se wo yiri wo kumase kenye nwanwa ti wo yiri wo kumase nanka wadamfo asa wunua bibi aye introduction ka wo de ya ne se wo de do ba fie wo de do wo na wo ba fie Abraham hunu oba no okọ no no ma na kola akosre eyire ebre ne ba entinka abrantie ya wo pe ababa wen ka wo suma nipa mpo ana wo ba na nko be hwe awure kura be wa no awure ti sika na maame no ti sika mama tie maybe pempe also no etoda otimi free game no game ni obi etimi free mani akono ya free game no so otimi say match no ya kama David say Wilson say menka maame divisa e ma de omu free game no wo ma jere nya dwuma wo ma ye mfre ne ye nte odo ase ne game no so wo nte ase Evans say na ni je ho say Evans me hu say wani beje ho papa game ba mu dia wani beje ho nti na game no so de ye bo game ne ye mo Vidas mama Vidas mama so for preach on emma no ya mo nkodi agoro Kenya mana o mutumi ni agoro no Kenya wa so na da ho asa mi kunu mransa wo kunu wa mo wono so da kuru wo so wahwe se won so ede no woten denka wonte denka no beteda e ba so feri o ma mi di enye feri ne say wo yire ne me kunu ne ho ye bedi do ede mu ho wo pekura kukuru me hwene kukuru ho hwe ho me na fom ne beda so ana wo da ho na mama position be na se wo so position wo so ne de no ene me de pem adwo ho fa wo ni Emma no mon frefre mema na agoro ne mra ye bebo match na oba da ho se be ma bransa oba no wanka se hu se wukuru no boxa no ehye no wa kura woro ma no mema no wo ma woro dress na fe di wo ma bere ti ma no so woro enkworo wura ye kworo ne se ye ne yetu ye bo asda wo show su die fata o pa wo so chire no waso nchemu wo short so ye fata wo woni mi hu bia nka mpesa me toma wo ma me hwe woni se de tie no awro ne ho wo ba no wadi nka bo ho adagya na agina ho wo bodagya aso akuya manya sa na mabre wo se hwe na me nso me bedi agoro na wo bedi agoro wato bo wase na nka obey wo bo modea papa wo do nsa fa na ni ho fefe na ni ho fantrim ya fa no kokoso na ho yin sei na do na eba na obe wo yes ado ade awie
afa na obebo modi ana so dada ene mi bedi agoro ma aye wo de ohun na obe wa bo modi ana nka wo ne be ma yi di agoro na nsa ne na be ma ho be ma bi ho me straight ya se ho enti wa bre na dwene kura se Rejuma said, "Tiajano sun koyi." Mama onim. O free fase. Antina, catch mama sofos. O kancha meye Priscilla. Say ya won frege. Priscilla, na dia na wo ye, wo bi beji wukuno. Priscilla wo tie, enne maba me wo bi temi na se wo beji wukuno. Nyame amwa na ye futu ya mitu no sro na ne nkwaje wo beji wukuno Priscilla. Mama aya bo ahima so se nye de nyina na ma wa tenka. Enye remote nkamra. Mwatenkane mra beda na tenkana ba atenkana eba ne se ma wure mfiri ne ma bi atwam wo bi kakai ena ge na akwafa no no ena ehia wonti na wutifie ena ge no na wo bu manichie ena me de aduane am no ayekura na me nkwam sikaram do no aye ena mabre atenka we mada na emum kakai se me do wiase wo kwa abonten de do we ko do bi a ebe ha me eti do me na me no bi no bi kwa no bi bedobi no abusia ne frani awahunu domie obi no bi kwa no bi bedobi no abusia ne frani awaye oda bedi do won ne yo bi ehi obi tie kire na ye na hipa oba prince le wo de fa wo do chamio no bi bedobi no Prince la ne frani awaye Prince la wan no wukuna be wiase no de ne do akodi baabi na mo namadifo ne asofo so na meme fan sabio no mo ne mo da na wo mo be bom post ne yaji musika do wukunu na wo mpe difo bi akira kwan bio papa do wo yere na woni beji senya me hihya aware okay papa so for me saba so ansana and ante adwa be che the current style position papa me come chill mama me nimza na ire juma kwai du krona na ire o se akacha adwa se ba ku bi ho ye friend na Cambodia na friend na ire ante se ho se na Cambodia ani di na wodi amama o se ba ku bi sa ho ye friend Tunisia me say na wa chem se me kolo Tunisia ani di o se she mo ka se ye mre wa no ye twam Tunisia ne se etu ne ukohia na ye Tunisia so for oyire mpe ompa gro no ayuwa kano den abe so for oba so for weye yankwa na kra bible oba for me da se dia me oba pa dia me kan nyina ne se oba ni oba ani bema enhia die eno na de anigye eba aware mu o sir ai oba pa aware se ye ka wade a 100% ni nyina bema no oba nhia mu die nko a position be na monije ho efamu egichemu aduoson position be na monije ho oba pa position ni de adoso yenim ye adoso ai a man person musue free mu ho we are marriage counselor so your sofo so grey ejada bia Dr. Mensa hu de mote ho na me busa say position ben ena ye mo de position no dia me pe ene say me yiri da ho na me so me da ma ade so na me tiri da me yiri kukum sanate sofo what a producer we TV also all fall down we stubborn so me you many sorry also omega ya kokora me also na all fall down nti sofo producer say all fall wa kire me na one kind there you all fall edi obapa dia me kan say nia ye kan no ebia ba ma no won position a ope oba so won position a ope enti obi adia ope no se ba ko no aka no ne left partner na ti ase ma no na o ye de sa ma no ye busa question me busa nya no ho answer na me awu no obapa me dey mo position be na manije ho enu na maka no me dia no amanije ho na no maka no o ka there me say me yire ne da ho na me so me da ma de so ai asam no asabia ni akire bi obapa na we so ye kwagira na ye bisa Dr. Mensa be sanate no ana ya be kon by air so Dr. Mensa Musa Tifan say we yire ma senyam na de bia all fall down oh debi
so onyimudia ne dia yankɔ sa sa no dia ne na wotete wo ba no ebi sa abofra no wunim sa yafunu no mu no wo hye no sa abakɔ ano dia ne wo ba no bɛda ho na wo so bɛma no na medama de achi medana chi aya me hye akyire antuma ne yamfa nkyekere me ai anu anu no me na me kuro no madi atima ni so na me kom ba bi tietietia no wo ba no so anyina somdue sana tie na wo ba ba omega me say dadoano fa ama ne boss ye sofo o ba ba enti dia me kan nyina wunyantie o me say me follow comment me nyante brabio o ba ba dia me kan say na wadwene ni ha na me follow comment dia me kan say so ma me di for some on the door so o ba ne nyimde a meda me yirachi na me dia ma no pokwo yes ya wa ma me di for so the money me denachi kan ye na me dia fast ye ho atuo ho ma me di for fa mic na ma me Oh, small girl. Dem suffer for wo de suffer nyane suffer ade we nya fere o nyame ne siesie ye no de ma ye se I mean for preacher ninge oh aware enkomo ayedien me na me ka masam sa wa afota di nkonkonsa papa kankan ye beda ho no enu ade ye kwa adwuma ye director wasipe no watutuma mayen kama mode ba ko amba afa akwasi woni manu me ko adwom ya ntode ya nto me hwehwehwe so ebe ye yie mama me ka me ya pia se sofo de tete no si a chokome me panya wo ye no aso sofo de tete no tete no so me tete ba marriage counselor yes betu ye me tete ba sofo se ye hio sofo kire nkwala no wa ye kunu no kire nkwada ho tete no Mary apia na se me ka so sofo wo sofo obi so se ene wa mama me na anya akwa na ho tete noa wonsesa tete na se de osi acho tete noa no de ba we di focus enti antena eno ansa ne sofo ken wo be sane wo ba no wo sane form kakra wo ba no wo soro na wo be ma ese wo sane sane obi ese wo be da no to side ne to side ya wo be de wo de ade yi ba ba wura ekire ho na na ewurem kama na aseme da na echi ada wo ye baby ye de wa we di for that wo ye baby ye de wa echi and so for ti we da bia wo se hu de wa pa ho de osu wa na nka ebo yi no nkoya na ma ase afra sofu mai ni empo di ya na ma si hu ne tete wo papa wo bada bay sofu wu ti ya so ya sofu bayina sofu ye bia sem no ma si be fre 20 sofu wate na sofu be bata mai adam manif tete dia no fete wo kafra me ko hania ewrabe eka ya ye the topic we ya ba mo no ehia pra ene kura no nka Ghana ye betumi anka sex education ye school mom efiri ye mofra brem ne echechera akwada ne free prekope ampepre ne ho mama eyebone enye bone o asofo ka na ofere me ka sa papa sofo asofo de be preachi asachera ye no ye fere wo sex education so eyebone adebone eyadebone cherechre and a Korean school maya ni huri no mama me ato mo na se ye hwe video bi a abato abotene yes sister net ankeke oh ade no oso no na maame kire no we nye uduru time say ya sabio ye so no kire kire yen se wo ho no mo ana wo se wa ya se ya wo ya na wo bebu wonsa ti ya de kire ye ne ma ehun se ye na masiye mi yi na mi huna de kokobie sabre sabe na pade e bi ni wiase entemago ntini a kire osasa entemago we mi di gu ha ma wanti wo time ni dura na da be hunu bia no kan ho a skane na sabio ya de setoma na mo ye ne a ne ya ma wo sa entemago no na wo de ato wase na wo de ahya na de ahya ne ya kire nti akola ebu ne nsa onim se ese oksiesie ne ho se be martin nsa so no fumu a wo kire ye mpanfo kire wo se be me bi wo so no fum bia wo kwa kwa etima se bo no wakoda wo betima ye oba nti so mu a e ma ne nso no fum oh ne ya kire ye ma we nyina ma ye hu se be me bi fra wo dem a enko
ye papa panimu no so akoto de wo koto ba wo sebradem enkodem ho ka chan some de abo jade kwana no ne ko so hu we nyina na ye kyerkyere nti ema ye hunu se bema bema panimu betumi akone me akola aketo akora akofefe me akosese me enne so de anukura ni ye koka esa ye fere na me koka be kasa me kyerɛ me ba na kyerɛ bɔne me me ma de me kyerɛ wo mu ya ba tan kora na pagya ewiabo ɛna ewiabo jamanfo ba yeso kyerɛ ma me de aso dem de me kyerɛ sɛ ne sebe ye situ ye panyina mama chance wa homa no so hello ato panyina me hello chance mpumti say Boko pato Jesse be wana Jesse na wa ha ani Jesse medi nkomo pato kenzo on phone line mfem wa na menya ne number oh debi ne phone na dum kakra nti na yepese nie so me no na so me no ma no on fem no gina so ne me no ma no on fem me se ne phone na say kakra Jesse na phone Jesse Charles ne phone na say gina so Charles gina so kakra me pato so ne phone na say na so ne phone na say anope ahwefom ti Jesse nie mane chom no ma no ano the life of obi afre me me frau so for years ni mo mente won kan Charles tie Jesse ne okasa ekura no hwa o ma na hello me se nkura no hwa o mo hello yes me se nkura no hwa o mo yes o wai nini enkwara no ho hwa o mo ana me say me ni me number kwa me frɛ no eti ma ne number no alo afrɛ me why number da be na ni me number wo me number me phone ira enti me ni baby ote so o phone ira na me so me kwa o phone ira ya wo number ya ne no ka say da bi o me se makotwa tape na me ni ne number won diazie enti kwara ne be kuma Charles meba wa wo mamienu ti kwara ne be kuma se no o phone na say a won hwehwe mo fra na kira kwan ajo abrem o kasa sampa sa de o so o de to so na mesre anya hyenhyen nyina na esika ya na tetewa no ya mama mo kasa ukofie kwasra wo ba ajase na maami adamfo no nanka anya ne bone so na wo pe na nipa wodi animu say madamfo minua be ma bi say ohun sa ajase na koduru ha yese oba bia wo beba bia na oni abrante no ajan abrante mfa nsa wadwene mu sa meyiye ma bi bone me wo me de me bi amaduru bia na mewo ade ma hwe wo ma onyino beba kanete wona wanyina oba no enya nei ene wo yi oba akura no ahwe oba wo ba wo hwe wo na eya ne ya mene na wa ha ya baba bi ba ha wo se adwo jajaja me ma me waja wa kwotena bijan saa na ye kan mene na kan ya ye pa ne chew ebu nkotodwe sofo na mo ha ansa na sister ne ko enti da chi wanyino beba no ene di adwene no ye nkɔ ne saa o me sra sa enipa bi sua na dwuma okɔ no suku de wo ye bia no odo na afu yenya no de awrade de dom no okɔ ware bema no ena wo bema bia po ba ware a ewo musa bema no hunu wo ba na de ka kire no sa o ene kokɔkyia bema ne maame ansa eno de esasa wo kɔkyia bema ne maame na bema no a eba fie yensum oba na tikɔsa gina kɔhwɛ bema no na sa wo pɛno a na Justina minimsa no wanya wonfie a wotimi adwene kɔ nkan kakra ayada na wokodu okura hunu ntabodan no enai amema binum ayom adwene sai da bia me kasa asem no me de oba agimifo be sha dwuma sai me de ne ba adwuma dan ekwa ni mu kakra de a no ma pe oba nyansafo ahunu sanya wo na aka ye onye ne eka wo wakuma ne sai yenya wo ba woti sai enti na munim nsa be ma no wono ema bebre wo ho wasesama enenu opa bibi de ato no ne so ma sorry for ba ha nya sorry for na ba ho be ma no se wote sai no de tenkran ho hwekwan ya ode awraba ya kofa so mesre abra anka awraba ba ya na no awo ba ko no na nsasa wofo no ma ne ko bie mu ya no bro no so wone na wo ba ko ma ne nkwa wo ba ko nka ho na sabe ma ne yeti bon kwaso wajofo what one sign ne nkwa wo bi nka ho emoja na ya adwuma
odwofo be ma wei emoja ana eya adwuma enti se moja na eya adwuma nyankopon anya adom na wrade amemo mo atete nkwada no ye anasa nkwada na amesaw na se wo mama mienu o se mama mienu no wo mo suba no kwasa papa ya wo mo de bi kwadi nkwafo mama ana nkwafo mama enti yenya saade na akwane ni ngubi anka ho na se nipa no wo sa brefin wei oye kwawensani a na kwawensan fododo so aba ufie mesra yegu enkotojo so na esra satie fodofo yanka nipa bi nwura baabi ansase edi ni wura na abrante ne maame mo ani ni nua maame de wom ho yawo watimi akwaya na asasa na yireba na maame ba tan ya wo so wo mama wonu obi awo e de kaso ne na wo announcement no yakaka gu na sum maame nom montena fie nye no me ma wo bia oni for oba ba ti fie oba ba ma bi ti fie ompa ne ho asam na wraba ye wa wodi de bia wo bi yawo na dane nu mi bi akwa wo bi so enti abesra mema no amewo a me de amehwemba aboa kraman ono nko na wo a wohwe ne ba no aka de dua sane to ho am krama oyira me fa ha wai ho am wo na ekro no enipa da sani a wawo baba wiase wo se fie nan ni sa wo hu na wraba number awraba ne kura mo a wo ba ya wo ba hu ne maame mo no ehon so wo hu ni ye ka sa wo ma no wo ma nya tatade bi wo ma de bibi ne ye se ankwada ne papa mra anka hwe ankwada na kira kwan na machi ade kuro no ye ka ye jayo bible no a kwasi ada no memenda ye ti asori de ma ye adwa ni pasum no sa bible na kasa wo de baba wiase no ahwe no a eno me da woni mu twan ana wo bi achi na ye ka nyinsa ya wo kasa oba anyima ebia asuro bia no nyinsa sa de ma me kan ye no na enioma bi wo hono ma hu obi wo hono ma say we yanka ne sa o kasa ne bema akoda bi ko school mama di for ya kan sa wo church akoda ni ko school ana akoda bi ka sa sabio awia na aba na mele kan ya na wo say mama wo say mama me twa o kan sa na mama say frokwa o say na dia wo say mama oni wo say ehwan wo say mama akoda no wo san kan sa me papa ko te na dia wo so nan ana akora nso yo mama adanu akoda na ko school wo ba woduru ho no ma na ne maame sha kitchen wo twitwa je ne na ne fifiri nsuo wo hane maame mama dada bra mama twa firi nsuo ni twa ohu atwakwada ne tim modi ya kan ohu wono wonim se ani na ya kan ya no sa ne maame ka kira no eju oduru ne maame na da ho no wo se ya mama de no kwate abeto kwa kwada atwa ne tirim dabi o yanka no kora ankira enipa bi yanka no kora ankira ya masa anya ni tuano dia ne maame ka asa yiwani no ene o se ne papa me asa ne maame gina kitchen ni twa firi nsuo enso nya sa onu de onum sa na ni firi nsuo twitwa je ne na ni firi nsuo no odu ase mama wode obi ne kwate atokwa yu kwate na memra onum sa ne nan no oh ya ka maame di fo omo adasere but kan no kura no kira ne sa ensa ayansa ani ya ni aso na kwada no wonte ne ho ase enti mesra sabema ene oba anyemu a ya wasa bi wo hanu ma wo ba ya wo ni ba ma ne beda wo hunchiri bebre na obebu hanu ma onyema na obeka se wiase nyina akura atu agya no yesra eme wiase ntunya na me de sei na obebu akura dura na dwo no me de bra ma bra okwa hene adia yi okwa so akatapila yenim se wa bre wa nkonu ebuo wa bre na so ya wasa bi ebetimi abuo be ma no awo bu hanu ma da bia no oda ami de wiare no akata so no what mesrawo yenya sa star no star na sofo mo pe free star dodo mo pe free show yankwa ne sa o sa Cambodia ya kan Cambodia na ya kama Tunisia no so no ano de na bufu ba ana Tunisia ne ba mama ne to ana oba no to na hia no obi are hwadan yankwa na aware mu Tunisia aware mu Cambodia na be ma ne ni oba ne ni ahia edumra bia no ahura tena so fo ne hwede yare no wodo wani kura hwa side say ahun na wo pele bicycle ne yakuya nim na ware no ma yede na de na edumra bia na say enchen na media mesra o yankwa ne sa mani freestyle yankuya nim na ware no ede na wanya hinani na aso sabra ni right
Amele. Oh. Abrano kwanke beka jagu. 0322494771. Na Monfa Charles Mfoni Entosuma. Hello. No mama na ni. Oyibo National. What do I do for what papa pay? Can do that okay? Amusiao. Atina. If I get any money said I now coin I now for 2 weeks or hono. Me didn't say that or be a no me. Nim ya ba ni wo ho anatina. No kan so buy no nyam tiko wani mai. Be ma na mieja ontumi menyam. Afemu we afesebe. Na antina mi sre awofo no. Mami no wa nipa no. Aka me didn't say that ni ba we Oyerepa na koka news ana ko mu oni omu ye oyerepaafutuo ya akebeboa mkiani kasa no kasa ni hu tire no eti ma me ka chere se unim sa bibia ni fie ticha kawo fie tiko na uko ye na ata dan no de manya dan eye tabo dan na se ke na so dwani mra dan wa anya de ni ma me so anya de we afutuo ma ye all right. 0322494771. Uwa kwentomo na opeso bajumedien so 0244584326. Hello. Hello, Napa. Niena. Amene sema maham. Ejoso. Wadaru mami na mami boahima. Ukumafia antoko. Dia ni mo serious. You papa, boy, man, you know, when I'm saying, I'm in one. And up, any material, what educate my Facebook for. I tell my participant and never woman can wish you so. Now, and say, and Benin said, be blue, also take a look for the city in the you are not. And I'm a papa of us, and then as the year, oh, you be a coyese on part my business, as we did the Asson song. Now, Mr. Remini about the on Senator from you. I put you on the man and say, Oba 190 say what say, and it has to go over man. So for that's why we did the so. Hello, Amina. Bachodi. SSO. SSO. Binitachi. Akokra mekate. Ya mishra oba. Amekwati ni nende mami yesu ndiye pa na ayana ya wale na amekwati ni ma mesopo boba wache nyene nisipa ofo down ne mondongi ne ndi atu yeso ni nse awale bo ha 30 wenda hana onda wata tinta obia kanya ne ho a kanya ba wade ni na me nya ba na mesre no sanye fie na ni be ma no nyara je so bo ha akoda no wonwa nya bre yi aduma ja nkwada no onyina ni ma be ma no wonwa ha nkwada no na je pade because be ma no wo hwe no a wonyi be ma obetuna ma nkwana bo bla ko na ni nti oba na person e bu no hwe ne ma gachi man be hwe no o ma ni mu wa doctor se wa don ko ta ko no amtia no. Okay, hey antivida Charles. Emodu nyamna meko antivida o US neka me won say man for so yesu busa se na ni ba na adi hu ye. Hello. 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 Yeah, hello Antina. Aja. Kojo for Don't Market. Aba kojo yete. Takra mo kan se yes be man so that's it ni after now mi ki sure say so mo matia mo ga after and now you know what you oh organization yes no mo when you say so the of my offer for one of ba go do job no na ko na mi enter that yes no so mi ki sure so be sharp no e sa dia oni na yo only yes, sir, and you ma hello, 0322494771. Hello, Patrick. I inside Bonzo. Thank you. With the Obaya Choba, a group room, the Jiran Chepe was what Yamufa.
na no kwasem se ene se de makola we ni tetika no me sofo ene what's ni ene pa na emma no wo mnyiri wo mo no wo so nkeka wo mo ya mo so munye ye ladi ebe ye de what ya se what one man an ke bia wo kukuri na no de atoso se bla be ye efe ye ka ba ye de ye fa no konko na yemi ni o bi ni tetika se ababa wa no anhwe na ono anhwe ne ba dabi e pam pia se se twipe man be hwa abofra mofra ni bia no omra me hwe wo mo because adie ba kwa me di hunu ni se en plana bedru be no a me fan se bia ma me no awo wa ye no be man no ne de betina no en plana ni nkanenim e hona no wo mo ba ba hwe mo papa chi akwan enti se wa di se wa wo bo bra hwe mo a wati yire ne dankran mi temi nim se ba bia bedru ne de enya de se mu be je no ya ono wo fa afo no ono wa se je se ge na fre no e kwana ye be fa so e be chi ni bia no ye be chi no ye san so mo fa ne number 2 da ye mum na ba bi e be share ba bi kura na me fre no na me ne teke na be mi kura no mu twem enti ye se we de ye nye da no o me no atama ye ka last caller Hello Aduna Baby chewo kakra chewo free radio ho mi pa so se ke koku yete hello me tie o mi pa so se ke koku because actually en carry original se koku ya na de anti na de mo ye izie in fact o ma mi ku program program wa ya de papa na ka ta ba de se zero ale se bi o mo su ni wa na ana ko ma na ko adira jiri ma no e ma ni ko sai asa ya ni ko so I'm so information center be ho go for promotion once what you hey eyamudewu eyamudewu dakro ye de bewom mami difo dakro se ya na be ko dakro se ya bi pen ya ni be bie opin no na chese ye si ye be biem na ya nka no aye yenka ye be na yenka right ye call Naturalin Company Limited na yakoji no pa ebe ma yapomodin yakram ebusa se nyina ya hwe video ye hu hawa ne mami adam fui edi na kwa kutum ise woni abrante ya ho emma mienu ndise obende 4 years ni be ma yin kwaida onwa na brushing for nti mo ba se nti o tsna si dia nzanka sise wonya obi anase wonye na attachment ni wie ma onye na adwuma nya ni sika mumi ahwe de sika ye aye mimi abe emma bi peska mo huska na mo ni ye omo oreyero emma bi peska pa Saudi viasie we Saudi sketch dia nani wow I Saudi sketch dia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
receipt and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.